Yabona nje lo voicemail kaKhuzani, mfowethu hlala kiwo ngampela ungabusasuka. Hlala kiwo mfowethu ungabusasuka, ungaphinde uphendule umuntu noma umuntu engakuthini, noma umuntu engakumemeza kuphi ekuthini, ungaphinde mfowethu, ungaphinde mfowethu. Yabo lo voicemail uphethe uright impela mfowethu, hlala kiwo ungabusaphendula muntu. Noma bengakumemeza bethini befuna i-trend, bamba nje ngo-voicemail. Lo voicemail uyabona manje nje lesikhashana esincane nje ukuthi ukuthathe wakubekaphi, usuke kwenye indawo mfowethu, akekho futhi umuntu ongabe ozobe sakukhona manje. So mfowethu hlala kiwo lo voicemail loyo, ungabusasuka nje kiwo lo voicemail lo, ungabusasuka mfowethu, hlala kiwo nje ngampela mfowethu, ungabusaphendula umuntu. Nanomathi uyezwa ukuthi khona umuntu ofuna ukukotela, phuma nje kulo muntu loyo, ungabusamnaka nje lo muntu loyo mfowethu, ungabusamnaka. Thina ama-Blue Nation sizokweseka.